Шулай иттіріп, жәмәғат, біз бірінші мәртәбә Қазан ортасында саф татар тілінде телешоу «Зурлап кір жуу». Қайырлы кеш әрбіріңізге де. Біз бүгін бірінші мәртебе Қазан қаласында «Зурлап кір жуу» деген телешоу яза башлаймыз. Хаманың бірінші темасы не үшін жан дуслар, жан дұшманларға әйләнелер. Һәм біздің бірінші қонағымыз Рүстәм. Сәмісіз Рүстәм. Айдар рахметіңіз отырыңыз. Рахмат. Біздің тапшыруға келуіңізге. Бұл біздің бірінші телешоу «Зурлап кір жуу», һәмсіз біздің бірінші қонағымыз, пашытлы қонақ айы. Міне, Рүстәм туғанымы біздің темайында не үшін жан дуслар, жан дұшманға әйләнелер. Міне, сіз Ғамил біләнімі туғаннан берлі жан дұс болып бергенсіз, һәм кенет кені дұшманлашқансыз. Нәрсе болды? Кім білән? Ғамил білән. Ғамил? Әйе. Исімін әйте күрмәшінің Иптәш Салахов. Әнешләп алай. Досты көл ол меңа. Міне бүгінсігінден жан дұшманым. Нәрсе болды? Сіз бейт туғаннан берлі бірге. Нешегінде шуынды дұшманға әйләнсін дей. Міне Иптәш Салахов, жүрек түрінде кімнің дос еріпкенім білмегенім бет. Шулай ма? Дұшман. Нәрсе болды? Алай искитерлік бір нәрсе де білмады. Ол өзі бір нәрсе де ішлей білмей. Бүтін үшін мен ішлейм. Бір күнді мен азым айтты. Ват шулай, машина ватылды, келелі ремонтлық демен айтты. Ерте білән тұрдым да кеттім бұларға, ял күнейді. Бір заман барам, келіп жетерге ера қалада қалмады юртларына. Дегенде зор су жиылған юлда. И бір діжіп, өтеп кетті 120 білән еме? Иптәш Салахов. Көп мі су бар, бүтінісі менім үсті. Міне наскиға қадар жуышы Иптәш Салахов. Шырандығыз енді? Шыранда бір жиста жерім ел. Үйге қайтсам ерақ. Кіріп кеттім достыма, Ғамилге. Кірем үйде жоқ, шығып кеткен ұжы. Қатының айды. Мәйті міне шындай қал болды, давай кіріп жуынайым әлі ванныңда. Кіріп кеттім ванныға жуынырға. Жуынып шығып келедірейім ванныдан. Ғамил қайтып кірді. Қайтып кірді де, бір нәрсе сұрамыша, кетіріп тартты бірінің көз түбіне. Шуннан? Мен аның құлақ түбіне тарттым. Шуннан соғышып кеттік. Жоқ, бір сөз айтмеше кетіріп. Сөз айтмеше айтам бет. Мен ванныдан шығып кірді, ол ішіктен қатылып та келді, көзге тартты. Бәлки сіздің еліктен жиналып келген бірер дұшманлық болғандар, а? Бәлки. Яра, әйтірге болады? Пожалуйста. Иптәш Салахов, сөйлесең енді міне, әлі де қатырдайымы? Бірінші класста оқығанда, ол менен киноға кіреге деп 5 тиын алған ежетке. 5 тиын? 5 тиын. Бермеді. Даллаттаның 5 тиын енді қоян келгенде, қоян кеткендей. Міне пионерлар күні бар ебет әлі. Міне шул пионерлар күніне біз лимонад ішерге үйредік урманға. Міне шында міне бізде бұй деген бұла. Менің лимонад дәмсі, давай сенекені шектейіп, башта менің лимонадны ше. Так. Өзінекі именті міне қашып ше. Менің бет лимонад 13 тиын, итаға 18 тиын. Бұл менға должен. Даллаттың лимонады да енді 5 тиыны да енді. Міне гаражға барабыз Иптәш Салахов, машина ремонтларға. Яқшатта, әйдә сенде бір ярты алайын деді. Кейбіттен кіріп мен ярты алам. Мен аның машинасын ремонтлайым. Ол сала, мен алған орақыны. Әлі салып та бітірмей, яртысын қалдыра да, ярабысын ертеге шәрбіз енді дей. Соң бет ертеге мен бар алмайым, әпәт қашып іше. Міне шындай, кішінді ол. Менің жан дұшманым. Рүстәм туға, мұның іші уақыт яқлар гына бұла енді дуслар арасында. Жоқ. Дуслашырсыз? Жоқ. Міне көрсәгіз әйтігіз, кстати. Рүстәмні көрдім. Үлсә, көмәрге де келмен деп айтты дейгіз. Все, бітті. Нық дұшманлашқансыз. Әбет, бұл сөзлерінің барысында Ғамил яшырын бөлмеде көріп ишітіп тұрды. Нишек? Біздің тапшырының тәртібі жылай. Яшырын бөлмеде қонақлар, алдағы қонақлары нәрсе сөйлегенін көріп ишітіп тұралар. Нишек қоян келген ол сізге онды тәртібі? Мұнан тапшырының тәртібі жылай, Малахов. Әнегатым менен тілесе нәрсе сұрап отырасың. Малахов шулай ойлап шығарған, қамына қадыр біздің студияда сіздің ілеккі жан достығыз, қазіргі жан дұшманығыз Ғамил. Тай, жігітлер суғышмайбыз. Давай, татар жігітлері болып қалайық. Давай, мұнда 112 ел қарай телевидениеге түші. 32 декабрьда көрсетілешек. Шоңа көре тыныш қына есәмісіз, Ғамил әфәнді? Есәмісіз сізге ғына. Рахмет.
Неше тиын должен мен сеңа, хайван? А? Кім сені ауылдан ішке алып келді, а? Ауызыңнан бәрәңген көрініп тұрадыр емет. Кім сені ішке аштырды, а? Кім сеңа фатир алып берді, хайван, а? Квартира берді ол мен айыпташ салақы. 9-шы этаждан. Рахмет. Неге әлі жығылып түшканың жоқ бет 9-шы этаждан? Қарағы, Ғамел тұға, мұна мен өзімді аңлап отыра алмайым. Дұстығыз, еме, пішіранған, действительно. Сіздің үйіңізге кірген, ваннығызда жуынып шығып келгенде, қайтып кіресіз де кетіріп соғасыз. Бірде келішіп бітмейді енді. Неше келішіп бітмейді? Менің родной квартирда. Ну? Менің родной ваннадан шығып келе. Так. Менің родной халатны киген. В конце концов, менің родной трусикны киген. Менің родной қатын, мұның артынан. Халатының бір гіне седәпін шығып келе. Нешек соқпайсың еді бұнда? Қатынығыз шығып келе, ме? Шыға шоқ қатын шығып келе. Демек, қатыннан күннештігіз. Аңар шылай бет? Бұнда бет. Қатыннан күннешкен, дұрса. Қатыны біле бір нәрсе болды енді банда. Мұның қатыны білен ме? Мұның қатыны білен нәрсе болсынсың? Имеш, аның қатыны халатын біргіне седепке седеплеген. Соң башқасына седеплей алмай бітіланың 200 литрлі бушкі. Өз қатыныңа біл. Нәрсе болған менің қатынға? Шыра. Лыжы таяғы. Пумала шаш, біразым ептар салақы. Көкірегі жұлғатты бәләкәй лепшік таб алмайлар. Нұлауайлы ұрталай болып кие. Қашары. Менің тұтсан қатының тұтар жері бар. Маяқ шақлап ятын шол 200 литрлі бошкыңа. Демек, қатыннан күннешірлік себепті ай. Өзіне болсын, бошкысы өзіне болсын. Өзіне болсын шыра. Жарар, мұна достығыз айта қатыны қыз білән бір нендей мүнәсәбәтті бола алмай, чүнкі яратным артық тазаларының өзі де ябық бәйтен, шылай бет. Ябық керек енді. Өзіңіз мұна қатыннан күннешкенсіз, өзіңіз қатыныңызға бірдай қайнат еткеніңіз өре ма? İptar salah, sidersen denizsin. Şolay ba? Endi malay şağı çıksa bu şey vermedik. Ne nişik? Benim hobbi. Aha. Ben bir yaratan bloknotqa yazıp bara. Nerseni? Bana hatunlar bile, kimler bile. Bulam yazıp baram, isemen, tuğan kavunu, tuğan yıllarını yazıp baram. Bloknotka? 3 bloknot tuldu indi. Hoppa! Ayba! Onda indi nefiseler, onda ferideler, marinalar, ninalar bir şey kalmadı. Barışında yazıp baram, 3 bloknot tuldu. Kazanda malay üse bakayım benim. Ufada üsergetti iş bir kız. Acaba aların çutlagan yok, ansın ayrım bloknot kere. Hatın nişik qarysın, mına özünüzden gület etken. Yapmasın indi. Mına iptar salahı benim ansı, benim neşine bir hatın gaytmayın. Gerekti. Hatın bir gayt iştiyoruz, hatın bile ibet yaşayımız. Nüzeli şu kadar gület etip, 3 bloknot gület etip, hatın sizmedi mi? Yok, ustalık var. Ustalık var. Yok, hatın bir gayt iştiyoruz. Hatın gaytmayayım. Kim gület etmedi mi? Kıvanık katınına katıp söyleyen. Özüm bile kitin. Kartayga başlağa şoktarıp jatar qarat. İskat şırıp, emi? İskat şırıp. Hobbi benim, hobbi. Kıyallanıp. Demek hatınınız bir nerse bilmey. Ya hatınga, bu antik halin bursa özünde ayta kurun bana. Amel etkeni dersin. Evet, hatınınız yaşarıp bilmede bularını tınlap işitip qarap durdu. Nişek? Ayy, tuzsuz sıraula bir buturma. Tapşırının tertibi şulay. Bizning yaşarım bilmede sizning hatınınız Saniye Hanım. Hazır Zurlap Kırcığı stüdyasında Saniye Hanım. Oh yeah. Gel. İlakim hoca. Strak. Min hoca enersa. Gel otur. Yara sokmak şalında. Sokma değil. Otur haydi. Sokma yemez. Kaderlim. Min aytam qaytqaş birge oqurmiz al ul bloknotlaringni yami? Yarar seni de yazdım bitmeyin işte tapqır. Попробуй birinchi tapqir ayttirib yozmasang, birinchi yeter. Birinchi yazdım qarşı, Qozaqqa yazdım. Şok qatırsın bu yerlerinin kıyafetine. İkisin birge kuşkaş bir jünlü yer çıkmaydı bulardan. Qarar, nerse dey? Boş kıdıyım emine. Yaş şokta benim arttan jirgende nerse deydin? Нәрсе дейдір? Benim arttan yürgüde, men
Жаңа күйеуге шықтым. Булочкам менің дейдің. Hatırlamayayım. Hatırlamıyorsun. Saniye Hanım ne bittiğinde? Bana ben onunla bitirmedim. Dostun kilip kırganıyım. İyi. Tek turganda soğuşkanlar ne şekilde çıktı sen? Sen bir neresi de gelip çıkmadı. Mene ilkten bu turdular garajga gittim dey. Yolda kelirge teyşi şunda. Sen, men koyan bileyim. Sen kitip kına ölgürdün, işikte zvanok. Barı başsan, şuşa hasistra. No bittin jireğinde lışması, pışırak şakşı, ağıp tıra tamşı. Bu sağan atlap kırdı de, benim şunda evro remont yasagan idenlerime basıp, mükoya men vanlığa kirmeli dey. Meydem hazır. İdenlerine remontunu özüm yasadım iptaştalak. Aytsam aytayım endi. Lişni idenlerini alıştırdım. Limonat deb atala idenlerim. Laminat ola gayını, laminat. Laminat. Tak şundan. Mene şundan şuşu limonatını kirtem meyindi men. Jan şekilli remont yasalgan vanныйларыма. Men aytam pişirak kiyimlerini salıp ayt. Şuşu nide ok, bu sağada ok. Şişini battı. Men aytam bar kir vanныйға. Ne güzel sen? Ne ardına kırdın ana? Ona kim gayipli? Rışop. Sen gayipli. Sen bit bir qodaqta qağa bilmeysen. Ol vanныйда bit duşevoyni tutup turga qodaq qaqmagaның. Ha? Nişik junsun ol? Mene kirdim de endi. Şul duşevoyni tutup turdum. Anasın, elle nişik şitim bit tek turga. Orqasını ışqıdım. Anasın bırdım da endi. Oldun. Işqıdım. Kuru. Sen bana bu kiyimler deyin indi. Sen kiyimleri anlasın şey işerge çıkam hazır kuhnyaga de şep şara kiliş çıkmaz bitinden da. İrim nerse oylar. Şundan sonra indi oldum da indi. Şista utuklangan trusikni öz kullarım bilen kiyirttim mine. Eval halat. Mehmet ol halatı şekilmeyil durup kurgan yok ya. Kaya çıktı ol halat. Köp görsen közün sukrayır yana. Koralsın ana. Yok, bulay artık tragedi bulmagan bitin, değil mi? Şulay bir. Yok indi Yok etti. indi yok. Suğuşurluk ne yok bitirdi bunda. Trusik bilen halat giygen için dik turganda dusqa sokmaylar, şulay bir. Yok kanışını. Ele rahmet etsin. Onun dostu bit ol çıkarıp jibersen bit. Uza şulanır ide. Gerer mine siz bit koyla dostlar indi mi? Gil beyramlarınız birge sizin tuğan günler mine ha yana yıl karşılarga jıylasız imi. Balalar birge üstüresiz. Sizin hatın ne çıksın bu konflikt münasebeti? Yok hatun bilmeyip iptaştalakım. Nişiginde bilmey. Bilmey. Kıynalıp kaçkaç nerse dip ettir. Kıynalıp kaçtın indi. Nerse anda? Podjustiminde rikit beylende akşanı talep aldılar dedim. Kıynadılar şunda Hatını podjustiminde. bilse uturanı. Şulay mı? Nerse hatın bik ne mi? Hatun gaytırga yaramay iptaştalakım. Zveriyo ma yo. Demek sizin hatınız bilmey. Bilmey. Biz sizin hatını da studiyaga çakırgan yakşı. Hem ol mene yaşırın bölmede barsında tınlap işitip qarap turdu. Hem mene hazır studiyada zorlap kirdi o studiyasında Rüstem'nin hatını Lidiya. Sen misiniz? Lidiya hanım. Sen misiniz tağın bir tafkır? Canım, şuşu boşkağa kaldın mı? Uyat ulim. Nerse 18 yaşlı kızlar tabalmadın mı? Kış aldığında uyat. Ey Allah'ım. Bu boçkını, kara boçkını. İmeştir benim irime şista utuklangan trusik kigirgen. Canım, sen anı benim irime tügel. Özünün irine kigirler. Gümürge şul dişik utuklanmagan trusik bilen sürdü. Koyan bilesiz bularını. İptaş salakıp trusigini kurgan var indi. Basın aytayım, basın. İmeştir kim şangı tayağı, kim şeşbi, kim eliminde uznellik şik tabalmı, birge var, Kazanға bargandasın. Benim kükrekten de yaxşı kükrek yok ya. Ulan oturuşların, of. Bu tirenge kire başladı bir tane sizin cemaat. Bu Kozan degenden sizin kızlarınız Kozan'da okuyor mu? Kazanda meditsin institutunda okuyorlar iptaştalakım. Birge üstüler bir yaştayın değil mi? 3-nji kursda bir yaşta padrugalar bik yaxşı. Buna bu konfliktini bileler misin hali kızlar? Yok iptaştalak. Balalarga Bilmezler aytmay. gerek bugün. Uyamsız. Balalarni kastırmay. Aha.
O'qisinlar. Bular bolalarınız aybatgina o'sdindi. Aybatgina birga o'sdilar, mana har qozonda o'qiylar. Qozonda o'qiylar. Tartipli bizim bola. Bizim qizimiz bek tartipli. Ya, tartipli qizimiz. Hala, bular bilan nega boradik? Qozonga. Biz otlasayin, otnag'ay shunda 2 yoki borib qaytamiz endi birga G'omil bilan yuribmiz. Bizning bitta mashina yo'q. Yo'q, hali siz o'stirganda da men hali eshitganim, siz nechikdir savremenniroq, yoshlarcha o'stirgan. Anisi ikkinchi ayb anisi. Mana biz o'stirganda bolani bir aybatlab o'stirdi, qorabqina. Nechga endi ulaybatlar? Mana shakl ko'rsatmadik. Mana bular birga o'tirib qizlari bilan 8 qoriylari. Biz bilan xotin bilan qo'noqlar kelsa, ustal ostida qo'shib ishadi xotin bilan. Qoraqina. Hayır. Ajuqlarga yotganda vobshe ikkishar qot adiyal ostida ojuq qo'ydiryapti. Bola eshitmasin. Bola eshitmasin deb. Mana bet. Yo'q, aytsalar, durust aytmay. Alar bilan biz savremenni o'stirdik bolani. Yangi turmushga o'zimchalik deb o'stirdik. Qarar baskim bolasi ko'rsatdi. Qozonga borganini so'ylaydiryapti. Qozonga nechik boradingiz, narsaga boradingiz Qozonga? Qozonga boramiz G'omil bilan bolalarga oshatiga aytirgan. Anda bitta oshatdilar. Itin, barangisin, sutin, butunisi mashinaga to'tiramiz-da G'omil bilan shib Nega Rustam bilan bormaysiz? Bizning mashina yo'q deb tashlalar. Sizning mashina yo'q, G'omilning mashinasi bormi? Siz porlab ketasiz. Biz ikkovlashib ketamiz. Qozonga. Tak. Shunda boramiz endi borganda boshda Usal o'rmonga kirib, sheshak yeyamiz. Ondan Kukayevaga to'xtaymizda jilak yeyamiz. Bosqonga kirib gumba yeyamiz. 200 kilometrlik Qozonga 7 soat boramiz Ibtash Salaxov. Qozon yiroq endi olib tashlalar. Yiroq, bek yiroq. Shutlab turasiz. Ulim. Qiyofatlarına qaralasin ani. Gumba yeyib baralarıymış, gumba yeyib qaytalar. Ondan so'ng biz bu durak bilan tuni bo'yi shul gumbani vannada shiz tartamiz. Siz da tiranga ketgan bu Qozonga borular ul chaqinda emi o'rmonlarda to'xtay, qizlaringiz hali bilmaydi bu. Qizlarning qizini yarab qarab bo'lmasa. Yangi yil qarshilarga kelib jetdi, hali bilmaylarmi? Yo'q. Aytmagiz degandan mana sizning qizigingizni biz bitta topshiriqqa chaqirdik Qozondan. Nega sissiy hozir Жаңайларны сисси битам не дейқос. Сисси деп ректорға айтқаш, ол жібарды, сиссиялы күтіп тұрмыз. Біргіне мынаға түшіреміз, да қайтарып жібереміз. Мына сіздің қызығы студенткі, бүгін біздің тапшыруда зұрлап кір жууда студенткі Ландыш. Привет. Nereden de bizim kız? Kızımızdan. Kstati, doğan gününe maşına sırada. Va, bana balalar bizi kuşun maşına sırayım. Bizim balalar bizi bitirmese yarayım. Canım 3 bölmeli kvartirini satıp bulsa da maşına alıp biremiz indi. Halık alında kim hur kaldırmasın balamını. Bana 9. etajdan çörge durup geleyim. Alasız al, çünkü hazır maşinası student tugul. Avtoriteti bulmayı. Mana qizig'iz keldi, qizig'izning sizga aytir siri bor vet. Aytamiz mi Landish? Aytasiz tava. Ha? Davay. Eniyim etiyim. Men kevga chiqdim. Kevga chiqdim? Ani ul big boy. 5 bo'lmali kvartira olib berdi. Mashinasi sotib, big boy ol. Bitta o'qib bitirgancha to'lab qo'ygan. Boy mana. Sen endi ol boy kishi jular bo'lmasin, datasi. Kızım, neyme? Etiyeniler var mı ki onun? Etenisi yok. Ey Allah'a şükür. Sizge kumaşa oluşu kişi bulmaz. Anlasam hatta bütün kişinin kızına da bay kevlek mi alalım? Demek qizig'izning kevga chiquvini qarshi tugul. Yok. Varım kitesi bitin. Şulay, alamet qizig'izning tag'in bir aytir siri bor. Aytamiz Landish. Davay. No. Eniyim etiyim. Siz skora abi bilan babay bo'lasiz. Nişik? Sen aytal qo'shag'ana, bolani qayroqlar deb yurdi qizim narsa bu? Mana G'omil tug'an, 8 qat yopib yiqolga kerak edi yalna. Ne? Bebiye de olası bulga şimdi sizin kiyevini ko'rasiz kelar, shulay mi? Nişi endi ko'r. Haya. Nişi endi. Çağıralı salagınımında. Çağıralı. Soramıyor etmiş hayvanı.
Kız bilen şebet aygar, ha? Ay, kızmağısınız qına, hazır buna sizning kuyovungiz da bugün bizning studiyada, hazır zurlab kirjiu studiyasında kuyovshi Kamilshi. Kızım, sen bit kuyovning ota-onasi o'lgan deganing bu kim? To'xta G'azal, to'xta. Kim? Bu benim aniyim. Aniyim. Oo, isammi abi. Abi! Abusi kim? Atiyim. İsammi baban. Ekrem. Seni pastajı, zayıf nasıl malal etti? Sana necha yaş? Ali 70 kine abi. Benim aniyime de 60 kınalı. Bulsun. Nige? Bizning büyük To'qayimiz aytgan. Lüvi sevozri sapakkorni deb. Pushkin aytgan ana abzay. Bolsan, ol da büyük şair. Dürüst aytgan. Bir de xafalanmag'iz. To'xtag'iz Ali. İşigiz pishmag'iz. Men sizga shul qadar yaxshi bo'lak olib keldim. Ey abikashayim. Qarali. Qarali. Babay, tağda qadrlisini olib keldim sizga. Qarag'iz Ali, 24 karantdan brilliantlar bo'lgan oltin oy. Mana. Ey, bek zo'r rahmat endi kuyov balaqay. Mana Kamilshik kuyovshik deb endi dashabizmi yash ayirmag'iz bek zo'r bit. Ha, qiyin bo'lmasmisiz? Nesilimiz şulaydır indi subhanallah. Ayye. Nu turmuşum aybet. Her vakitte min mene kiçkineden bir fizkulturunu, sportunu yaratıp üstem. Hani mene aytıp gittim hali iş yatarlı. Mene degen kattışım var. Birinci yatajda fakat fizkultura bölmelerine basseyn 15 metre uzunlukta rahatlanıp jivon yüz. Ondan sonra min gün sayın 30 mertebe adjim yasın. 14 mertebe turnikta ko'tarilem. Menim yaşaga kim şulay işley alaykan? Kuyov, narsa deysan? 30 martaba odjim, 14 martaba ustga deysan. Ayye. Atikayin bor ekan dunyoda yerlar. Asin hayvon. Ya. Bir topqirda bit asin o'g'lim. Shusha yer bilan turdim bit umrlarimizda. Ya. Qarali kuyov balaqay. Men sportni o'zimda bek yoraman. Shunaymi? Birer zaman shu sport zalına chaqirib birga shug'ullanaylik. Обязательно. Voy Allah. Qizim, otang bitingda sport bilan shug'ullanmay, mana gir juvonayib bitdim bitingda. Ya, kuyovshik buna birinchi xotin bilan narsa kelib chiqdisiz. Ada benim birinchi xotinim vafot. Bek baxtsizlik endi ol albatta. Bolalarınız bormi? Bir o'g'lim bor. Necha yoshda endi? O'g'lim 32 yosh. 32 yosh. Bulay bek yosh qiz olib o'zganing munosabati necha endi? Mali ol albatta buni bilmaydi. Ol mana bu aralarda tege offshore banklar var bit Kanar o'trovlarında. O'sha bizning finans xalitlarga men uni komandirovkaga jibergan edim. Shunda hali, qarshiliklarga tegishdi. Qarshiliklarga tegishdi işte. Demak, hali uligiz bilmay. Bilmay. Ay, biz bit mana shu topshiriq hazırlay boshlagach, uligizga Kanar o'trovuna telegramma suqdik. Ham mana uligiz Iskandar endi qaytib tushdi samolyot bilan. Mana drijiba bilan kelib to'xtadi. Ham mana hozir studiyada zo'rlab kirji studiyasida Iskandar. Jamsiz. Ey yatsız eti qorali qortsa bir kuning o'tiruvna. Ey yatsız alla birini manchimati hazır. Yarar. Hey, İptaş Salahım. Ufallah nerseler deb aytayım ekan ha. Qarang yatsızligim bu etinin ha. Qarang. Narsa bo'ldi. Narsa bo'lsin. Bu menim yurib turgan qiz mi? Talandish anglatdingiz, men anglab bitirmadim. Malay bilan yurgansiz, otasına kuyovga chiqqansiz. İskender meni. Sila. Shalı pavartında mashinasına o'tirtib uyine alıp qaytdi da. O'zi yolg'izimni qoldirib komandirovkaga ketib bordi. Men o'tirdim. Kutdim.
Onları yaşınlı yağmur yava başladı. Min bit korkam mı o ne demeni? Korkasın kızım, korkasın. Gittim indi bülmeler boylap. Bir bülmege kirsem babay çıkıyata. Oyga fukay min. Tak, tanışkına. Kırırga ruhsat sıradım. Kızım bir dürüst etkenin, şulay tertipli, terbiyeli bulurga gerek. Onları indi oturduk, söyleştik. Tünü boyu oturup çıkıp bulmay bit indi. Onları yattık. Kızım. Yatı bile oturunu butamagan bulsan da. İptaş salakı. Nindi tufta silap oturavı. Nindi yanvar ayında yaşınlı yangırlar yavsın. Hazırki vakitte dekabrda da, yanvarda da, fevralda da yava. Mına bulay mı? Aytsam bir kızga şeytiyim indi. Navirne atıyılmış aylan almam mı? Yatsız indi mi? Mına jılga ikişer kız alıp koytam mı? Uzine karata. Normalini kart indi jikmiş teşkınırga deyiş İptaş Herhalde ulan, eğer de bulay itip tavuşunu benim karşıda köteresin iken, sana degen vasiyetnamemni jikmişke turaklap, vasiyetnamemni tuvaşak uluma yazdıram. Bitti. Çap. Ati bağırım. Ati. Bulay kızgan kağına. Mecdu praşım İptaş salakım. Atiyim bile kurullanan mı? Malades. Bizim babay da 90'ga kalı şulay jirdi. Malades ati pozdravляю. Aniyim bağırım. Hey ulam, ay tuyuz bratишкам. Hadi. Hata. Bu bize kiyavının malayı bizge kim bula? Qarabı, men sizning zapasnoy kiyavınız bulurman. Mına qadrli tuğanlar, qadrli dostlar. Şundan da dostlaşıp, tuğanlaşıp yaşauga ne jete? Barımız da dostlaştık, şulay bit. Şuna ko'ra şuşur bilan tapşırığımızı bitiremiz. İptaş talağı bir şımağına bitiresiz. Mına verdim proşum İptaşlar benim birer riza bulurlar. Bizge bunda bu peridaşıga kelgende ayttılar. Siz her bir kişiga televizor Tak, kameralar sündüp, sündürdük. Kameraları sündürdük. Bana bir repetisiya taşlap kedim, rejissörden so'rab. Oqsha to'laymiz dedik. Nindi akşa, nindi hala Teatrdan qochib keldik. Oldilar sizni. Охрана!